nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose, reka mbasuze kandi nizere ko mwagize ijoro ryiza. Ikaze ku Ibendera TV rero, mwanya w'amakuru n'amakuru yo muri iki gitondo. Turi kuwa gatanu ni tariki 12 kuboza muri uyu mwaka w'2025. Reka mwese mbifurize rero kugira ibihe byiza. Amakuru yo kuri uyu munsi rero agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bihishe mu misozi miremire y'Iminembwe basubukuye ibitero ku Banyamurenge. Ibi uraza kubisobanukirwa neza hano ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko abo muri Katanga bamaze gusohora itangazo simusiga rigaruka ku ifatwa y'umujyi wa Uvira. Ndaza ano kukubwira kandi ko ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryatangiye kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Abantu imiryango mpuzamahanga itandukanye iratabariza abasore bagera kuri 14 bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aba basore bafunzwe nande? Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano. Amazina yabo hano imbere yanjye ndayafite, ndaza kuyakugezaho gatano kuri kagenzi kako. Ndaza kandi kukubwira ko kugeza ubu ngubu muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iri joro ryabaye ijoro ryuzuyemo amasasu. Ni ahitwa Ibambo no muri Mweso, rikaba ari ijoro rirerire rero ryaranzwe n'urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko byifashe muri uru rukerera, ariko kandi birumvikana tunababwire uko birumvikana ijoro ryari ryifashe. Mwese rero nongeye kubaha ikaze muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye, reka nizere kandi ko mwagize ijoro ryiza. Nongere kandi mbifurize kuza kugira umunsi mwiza mwese aho muherereye. Rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya ni amakuru ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada nk'uko abimenyerewe hano ku Ibendera TV. Reka ansuhuze abantu baherereye mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba hariya mu Rwanda. Reka dusuhuze abantu baherereye mu karere ka Rulindo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Bari mu mujyi wa Kigali namwe tubahaye ikaze. Abari Karongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda tubahaye Yambu. Abari za Rusizi, abari za Rubavu namwe tubahaye Yambu. Muri aya makuru ntago turi bwibagirwa no mu Gakenke, namwe mutubwira ko mudukurikiye cyane, tubahaye ikaze rero. Abantu muherereye i Lubumbashi, abantu baherereye Masisi, abaherereye Goma, abaherereye Uvira, bari Bukavu namwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubahaye ikaze. Abantu baherereye za Gitega, Bujumbura mu Burundi namwe ikaze. Abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Zambia, abari Sudani, Malawi, Mozambique no muri Ethiopia namwe tubahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe Yambu sana. Abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Australia, abari muri Norvege, abari mu Bufaransa namwe tubahaye ikaze muri aya makuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Ni ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Abasirikare b'u Burundi basubukuye ibitero ku Banyamurenge. Biravuga ko hari abasirikare bari bihishe mu misozi itandukanye aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 watangaje ko hari abasirikare b'Abarundi bakishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abandi bamaze kumeneshwa ngo barakishe, ndetse ngo abasukuye ibitero ku Banyekongo mu bwoko bw'Abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mama 23 yitwa Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo
w'ejo yavuze ko mu gihe abasirikare benshi b'abarundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo, imwe mu mitwe y'izo ngabo zo mu mahanga yihishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ngo ikomeje kwanga kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ngo habayeho kuzisaba kenshi kubikora kubw'inyungu yo kugarura amahoro mu karere. Lawrence Kanyuka yavuze ko guhera mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo ingabo z'u Burundi ngo zahisemo kwihisha muri Kivu y'Amajyepfo zasubukuye uburyo bw'agashinyaguro n'ubugome ndengakamere, ibitero by'ubwicanyi bwibasiye abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge mu gace ka Minembwe. Ibitero byagabwe hakoreshejwe imbunda ziremereye nk'uko uyu muvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 abyemeza, ngo bahitanye abaturage benshi b'inzirakarengane, abagore n'abana, ndetse ngo bituma agace kagwa mu bibazo bikomeye by'ubutabazi bwihuse. Alliance Fleuve Congo 23 yaboneyeho kwamagana biriya bitero by'ubugizi bwa nabi, ishimangira ko bigamije kurimbura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere yo kwibutsa ko kurengera abasivile ari ihame ry'ibanze kandi bitavogerwa, kandi ko igitero cyose kigamije kugirira nabi abaturage b'inzirakarengane kigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Uyu mutwe washimangiye ko utazahwema kurengera no kurwanirira inyungu z'abaturage b'abasivile ndetse no gushakira hamwe amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lawrence Kanyuka yongeye kandi kuvuga ko usaba leta y'u Burundi gucyura by'ako kanya izi ngabo zose zifite imyitwarire yikandamiza zikiri ku butaka bwa Kongo, n'ibintu bongeye kubasaba. Tukiri muri aya makuru, abo muri Katanga ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohoye itangazo rigaruka ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Mu itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo ku wa kane, ihuriro rizwi nka Bloc Katange muri Katanga bagaragaje ko bishimiye ifatwa ry'umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwaneho. Iri tangazo rikavuga ko ngo ari ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye rishobora gufungura inzira yo kwigenga kwa Katanga. Bloc Katange yemeje ko igikorwa cyo kubohora Uvira gifite igisobanuro kirenze igikorwa cya gisirikare, ni ubutumwa bukomeye ku baturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barambiwe akarengane, ubukene n'ubutegetsi bwimakaje ivangura. Iri huriro yavuze ko ryakuye isomo rikomeye ku baturage ba Bukavu na Uvira, rishimira uburyo bagaragaje ubwitonzi, ubumwe n'ubushishozi mu guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ivanguraho bahisemo kurinda ubuzima, umuco n'ituze aho kwishora mu bikorwa byo kwihorera. Bloc Katange yatangaje ko kubohora Uvira bishobora gufungura inzira y'indi miryango igana ku kwigobotora ubutegetsi bw'Kinshasa budakemura ibibazo by'abaturage. Iri tangazo rije mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, cyane cyane nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo 23 Twirwaneho bafashe uyu mujyi wa Uvira, umujyi w'ubucuruzi w'ingenzi mu karere k'ibiyaga bigari. Ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira kandi ryatangiye kugira ingaruka ku baturage bo mu Burundi. Guhera tariki ya 9 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'abarwanyi b'umutwe wa 23 na Twirwaneho, igihugu cy'u Burundi cyatangiye guhura n'ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubukungu, cyane cyane mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli.
uko amakuru aturuka i Bujumbura mu Burundi abivuga ngo Uvira wari umwe mu masoko yibanze u Burundi bwavanagamo essence na mazutu, ubu rero ngo watakaje ako kamaro nyuma yo kujya mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho. Ibi ngo byahise bigira ingaruka zihuse ku isoko ry'imbere mu gihugu, aho igiciro cya essence kikubye inshuro hafi eshatu. Litiro imwe yaguraga amafaranga y'amarundi ibihumbi 12 kuri ubu ngo yageze ku bihumbi 30 y'amarundi. Uruhagarara cyangwa se iki kibazo ngo kibaye mu gihe ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDLR ngo zikomeje ibikorwa byo guhangana na Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ibi bikomeje rero ngo kwerekana uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo igira ingaruka zambukiranya imipaka, haba mu rwego rwa politike, mu mutekano ndetse n'ubukungu ku bihugu ana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga iratabariza abasore bagera kuri 14 b'abanyamurenge bafunzwe mu byo udasobanutse. Abasore b'abanyamurenge baheruka kwitandukanya n'umutwe wa Twirwaneho bakiyunga ku ngabo za FARDC baratabarizwa n'imiryango yabo n'abahagarariye uburenganzira bwa muntu nyuma yifatwa n'ifungwa ryabo ritagaragaza aho baherereye nuko bameze kugeza ubu ngubu. Amakuru yizewe aturuka i Bujumbura mu Burundi no muri bamwe mu bo mu miryango y'aba basore agaragaza ko abaturage bafashwe nyuma yo kuva mu gushyigikira umutwe wa Twirwaneho bakiyunga ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku Ndondo mu gace ka Bijombo aho muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amazina y'aba basore rero na yanga ndakubwira yuko uwa mbere yitwa Keri Mugisha, wa kabiri ngo yitwa Muhizi Dieudonné, uwa gatatu yitwa Nzabakiza Moise, uwa kane yitwa Amakangata Espoir, uwa gatanu yitwa Moza Bonfisi, uwa gatandatu yitwa Mahirwe Albert, uwa karindwi yitwa Murangwa Merci, uwa munani yitwa Ndayisaba David, uwa cyenda yitwa Mugisha John, uwa 10 yitwa Ngendahayo Serie, uwa 11 yitwa Bineza Espoir, wa 12 yitwa Mbana nayo, hanyuma wa 13 yitwa Muhire, wa 14 yitwa Amoganizi Bienveni. Abasore nk'uko bisobanurwa n'ababegereye no kuvuga bo mu miryango yabo ngo bari muri Twirwaneho bityo ngo bifuza gusubira mu buzima busanzwe binyuze mu kwiyunga ku ngabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kuva mu minembwe ngo berekeje ku Ndondo ari nako ngo abiyungiye kuri FARDC bahise rero ngo bajyanwa i Uvira, gusa kugeza ubu ngubu ngo ntiharamenyekana n'ubundi aho abaherereye kubera ko ngo mu gihe kitari kinini bahise batabwa muri yombi mu buryo butunguranye, ariko ngo kugeza ubu ntihatangazwa icyaha bakurikiranweho naho bafungiye. Tariki ya 9 Ukuboza muri uyu mwaka ubwo Alliance Fleuve Congo 23 yari maze gufata umujyi wa Uvira, FARDC yahise ibajyana i Bujumbura mu Burundi. Tariki ya 11 Ukuboza muri uyu mwaka amakuru aremeza ko nukuvuga amakuru yemejwe n'inzego zitandukanye yagaragaje ko Leta ya Kinshasa ifatanyije n'iy'u Burundi yabohereje gufungirwa Kinshasa. Kugeza ubu ngubu ni haramenyekana rero aho bafungiwe, uko bameze cyangwa igihe bazaburanishwa, ibintu byatumye imiryango yabo ivuga ko hari akarengane
adasobanutse karimo kubakorerwa. Umwe mu miryango y'abasore yagize ati leta ya Kongo irutwa n'inyeshyamba zimwe, ubundi leta ni umubyeyi ariko iyikora nka mayimayi, iyo uyiyunzeho uri nk'umunyamurenge irakwica, none na leta niko yabigenje. Imiryango yabo kandi ikaba isaba imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu irimo Human Rights Watch, Amnesty International n'indi miryango y'ubutabera ku rwego rw'akarere n'isi kugira icyo ikora hagamijwe kumenya aho abasore bafungiwe, kumenya niba ubuzima bwabo butabangamiwe, gusaba no kubaburanisha umucyo niba hari icyo abakekwaho. Arasabwa kandi kurwanya ihohoterwa rishingiye ku bwoko n'ironda bwoko rikomeje gukorerwa abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru yemezwa n'ababanye n'aba abivuga, abasore ngo babwiye FARDC ko abanyotewe n'ubuzima busesuye bwa gisivile, bakumva ko kwitandukanya n'abarwanyi b'inyeshyamba ari intambwe y'ubuntu no gushaka amahoro. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iri joro ryabaye rirerire cyane kuko ryari ryuzuyemo amasasu y'ibambo no muri Mwiso. Muri iri joro no kuvuga ibintu byakomeye. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko humvikanye amasasu menshi mu bice bitandukanye by'ahitwa Bambo, icyicaro cy'umudugudu wa Bambo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ya mbere aturuka habereye ibi byago avuga ko amasasu yumvikanye hagati ya saa 3 na saa 4 z'ijoro, gusa icyateye amasasu ngo ntikiramenyekana. Abatangabuhamya bavuga ko bumvishe urusaku rwa abitwaje intwaro, ibintu ngo byase bituma hakeka ko haba hari itsinda ry'inyeshyamba ryinjiye muri uwo murwa. Icyakora biramenyekana neza icyabaye kugeza na n'ubu. Iri joro rero ngo ryari ryuzuye urusaku, rikaba ngo ryashyize ubwoba bwinshi ku baturage, ariko amahoro ngo yaje kugaruka hashize amasaha makeya urusaku ruhagaze. Umwe mu baturage avuga ko ngo bagize ubwoba bwinshi cyane ndetse ngo batangira gutangazwa no gutungurwa n'ibibaye. Umusore yongeyeho ko benshi bihutiye kwikingirana mu ngo zabo kubera ubwoba bari bafite. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bizamba hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu ndakubwira ko aha muri Mweso n'ubundi hakomeje kumvikana umwuka mubi, umutekano mukeya aha muri ibi bice. Reka mwese mbashimire rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mbatangarize ko tugeze ku musozo w'aya makuru. N'amakuru birumvikana yo muri uru rukerera, ni update zari zigezweho zigaruka kuri situation iramutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba imbere cyane, aho n'ubundi imirwano ikomeje kugenda iba yiganza mu bice bitandukanye. Mwese aho muherereye rero, reka mbifurize kugira akazi keza. Birumvikana ubwo ni abagiye ku murimo, abagiye mu zindi gahunda, namwe ndabifuriza ko gahunda zababera nziza, by'umwihariko muze guha kandi muronke. Ari nako kandi nongera kubibutsa gukora like, share na subscribe, birumvikana hano ku Ibendera TV. Niba uri mushya akaba ari bwo ugeze hano ku Ibendera TV, ndagusaba gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification, aka kagufasha kugira ngo igihe amakuru ageze ku Ibendera TV ajye ahita kwizanira, atakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ikindi nongera kubibutsa inshuti bakunzi ba Ibendera TV, niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV cyangwa gutanga igitekerezo cyangwa gutanga inkunga n'ubufasha ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya WhatsApp
ni akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822. Iyi nimero ushobora kuyitwandikiraho kuri WhatsApp, ndayisubiramo, ni akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822, ubundi ukaduha ubutumwa butandukanye. Mwese rero ndabashimiye cyane, mwirirweho, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro n'amahirwe, kandi Imana ibarinde.